باب 277 كرياد الصالحين no yewta en tahrimul ghadar fi harmingol hodugol goɗɗo. qala lahu taala tabaraka wa taala dal ya ayyuha alladhina amanu awfuhunna bil uqudi ahadi jidin hara on hodali be hoduɗon ɓe. wa qala taala awfuhunna bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. wan abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma wonnoɗo gouverneur Égypte fewndo sayyidina umar ibn al-khattab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maake 4 peji 4 man kunna kala mo ɗin woni fihi e muɗum kana munafiqan khalisan haray woni nafiqijo laaɓuɗo poyɓe mana nafiqijo 100%. wa man kanat kala mo ɗi laati fihi muɗum khaslatun geɓal min hunna e majji kana haray laati ko fihi e makko khaslatun kadi geɓal minan nifaq immorde nafiqi yagal bere pourcentage ko ɗi woni kon e makko hatta yaɗa ha waccitati hinoɗi nayi goho ɗiɗa tomina hana si tawi kanko hara o hoolama o jampoto haray nafiqi yagal hino e makko 25%. bimana 25%. wa ida haddatha kadaba si tawi woni o yewti kanko o fenay si ɗiɗi o ɗiɗi tombodiri e makko haray o ni nafiqijo 50%, bimana 50%. wa ida ahada gadar so ahodi tum e goɗɗo kadi o hoday on tigi haray woni 75%. wa ida khasama so wenjiliri e goɗɗo go kunni fajara o yennay kanko o ñaaɗay haray woni 100% nafiqi yo Allah dandu en hay gotum ko wonde men sakko ɗinayi kala ɗi timma e ley muttafaqun alayh. woni ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ibn umar wa anas radiyallahu anhu yettama e ɓe ka tokala ɓaaluɓe wi qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabajo Allah ma li kulli ghadiri no wodani kala jam fotoɗo ko aduna ɗo haray hino wodano yimo liwa drapeau yawmal qiyamati ñande dargal mo tawata nanda goto e drapeau ji ɗi yuqal inne hadihi ghadratu fulan e hino o drapeau ɗa ko jam fakari kanni ko jam fakari kanni i ari ko jam fotoɗo ayi muttafaqun alayh. ونبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وند النبي صلى الله عليه وسلم قال ماك لكل غادر نورا كلا جام فتود لواء درابو عند استه يوم القيامة بمعنى كسانغا إمي تقول مكو دارو نيند دارنغا يوفا له أولو درابو بانتانو يتمو بقدر غادر أمبر جام فمكو كان أمبر نو جام فمكو فوتيو كنون أتونيته على فامي ولا غادرة ala jamfotoɗo azama ko ɓuri mawnude gadran jamfa min amirin ammatin ha hewtiti halfinaɗo laamu huɓutungu o jamfi e maggo rawahu muslim. wa an abi hurairata radiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam ƴettana magal sallallahu alaihi wasallam qala o maki qala allahu taala allah daali salasatun yimɓe tato ana min tigi 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 hasmuhum wenjido e maɓɓe tiinde e tasande yawmal qiyamati ñande dargal rajulun gorko o atabi o okkore saabu an summa gadara refti o jam fo wa rajulun e gorko ba a hurran yeeyɗo dimo o famina ko maccuɗo makko o yeeyamo fo akala samana o ñaama cuggo makko wa rajulun e gorko ista ajara ajiran gollinɗo gollowo fa astawfa minhu gollowo on timminanamo golle makko ɗe walam yutti oron kamo jonnutude ajirahu joddi makko ndi ɓeɗo nayi mi tindodira e maɓɓe ko Allah woni dalde namin Abdoullahi kala mi tindodira e maɓɓe yawmul qiyamati ñande dargal tinde e tasande wona goɗɗo mi nelata e maɓɓe. Allahu akbar. ɓeɗo nayo kala hino haylade e nder leydi lagine ndin hande rawa al-Bukhari ko imam Bukhari woni ko filli hadisi o yo Allah dande jeede ɓeɗo tato kala ya hayyu ya qayyum amin wallahu a'la wa a'lam.